Kilo de mesa.skincare channel at sabay kalau book le chu ole karma salamate winter laya skincare ti lo te kan sei to tun chuma chuanin products review na hun mang vele lokila products pani Cose baha brand ami firstskinin Instagram ma online shopping nei tu tena min pek azelaic acid 10% le alpha arbutin 5% serum hi apani hian ka ron review don ni top thlengin khoi takin milo en sakula rei tak kan review don lawa atangkai le achul chinte athatna laite apoi mo chin chau ka don tilang dona tin kamang laite le atho dante ka don tilang don ni chuanin amasa in firstskinin te chunga lawmthu ka soidowa ani hi Instagram a lo zong ulain lo hmunga tin website pon neya an website an products ten zuara Korean skincare brands chatak takan neya an sorte zinga mi ka ron review don boka tun chuma hianin ilo hlok pingai ka be se ni chuanin asiram chungchang ka soi ma in ka testimony ka saitel phot don he siram ka man ma hian kamai bol aron bol zola ni tilai ka jawline te abigin ka jawline le ka hong tilai vela hian adult acne kan ti te hormonal acne kan ti te tin max acne kan ti te khang ho kha min bo boy ve a hemi saram ka man chan til hi September thla ania September thla ma August thla chon hulam vela chang han ka bol chan August thla til vel chang zo mai nin ka share ka bol chan kha chuanin enge kakal mok pa ka skincare te ka thak chuang lawa ka man lai khang nge kha ka tum ve shima chuanin ma se beti firstskinin nei tu nu hian in miron bel lawa chumi products chu ka launch dona mizorama milo try sak vela ron tia kalom maya chunga chu mai ba ka kalang nge zuya nakina in mu chhoze langa kalom ni dikha ka soi ma sa duwa chuanin chu ka ekni zinkong te po chumo ka mai bol zinkong te po chu ti chuanin kanhanin dolls kanhanin pechawa products te chuanin September ni rukha ka manchan masak bel zana niya effective khop maya kamang lai te ka ron tilanga ka manchan zan na changa athani na te thlathum na te mo athei chen ka ron tilanga 10% azelaic acid serum hi soi photang a video te katilan main 10% azelaic acid serum azelaic hi amasain azelaic hi ka soi du chu underrated active ingredients anni achan chu underrated ani na chan chu la retinol te BHA te benzoyl peroxide te adapalene tretinoin ti vel mo tin alpha arbutin vitamin C hengawen in ahlia khu ne lut tuka azelaic acid hi achasia mizote po hian in kan la shetamlo achat na hi underrated do men nia ma se mizoram changa pon lo khovel pum huwa pin mo skincare world ta hianin underrated ani ni chu ma se an cha maya raiport ta na safe box ya tin mai bol nei tante mai tuk nei tante bol che sang hormonal breakout se thleng khanin an ngei a cha maya en kolan ma se kan mang tam chuang lo thunga tun thleng yan mangin la tlem viau ka ring azelaic hemi ka man laya min ron bet tu te ho hi chuan chen kha chu kalo recommend na sa an in mang chun zo mem in mang ve khelem chu ka shelawa kalo recommend nual chu in azelaic acha maya azelaic acid chu retinol a milder form ka ti top ke ma hian in mo my point ro ve thei tho anti dry anti sensitive ve thei tho rolin retinol tengin anti na salawa he salam ka man chung hianin katiang kha ka tok lem lo ka mai ro lem lo har sana katiang mai bol en kolna tlang puin ti ro thei chiang kha min thlen lem lo chu wang chuanin ka du maya acha ka te ka be se phak bagin acha azelaic acha ti chu ka share kala mangai big me lo he ka voi khat man na nia ma se acha hi kan ti rem khopa chu tiang vel chu nia ingredients en lo kang Cose baha brand na hianin an ingredients an ti tam lawa arbutin na po ingredients se som pali chen ron da chunga chuanin ka du zwal howi ka soyanga azelaic hianin azelaic 10% a oma chuan niacinamide to oma hyaluronic acid hi to 0.2% a oma chuan panthenol a oma aloe vera a oma witch hazel leaf extract oma hi witch hazel aina mild da hi azia viau katia hi witch hazel ka ngai na lutuk lawa ka du lutuk lo ti chu in share to ka ringa Instagram lama ka story ate po ma se hi chu a leaf extract ania hi a mild zoka a thazo bokantia
a thain ka hria ka hmana tang hian mo chuanin heng ba ka hianin essential oil som via rosemary le eucalyptus oma thyme om boka hengo hi perfuming turan nia rim nei tu khan nia ma se he saram hian rim nei lo thum o amak khop mai chu makati na he mania ke ma point antel tamwak lo poni mai the chuanin khang kha ka du ho le essential oils ka du lo ani mai ta ma se har sana min thlen lo ka vuna chu tin he hi instagram lama ka post in mu to chon ka holy grail ka ti khamo I min chan chuak tu ka vun har sana la ka tanga min chan chuak tu dik tak ania chu wang so ka fak lo thei lo dot chu he dot thu a cheng lo a tha ga ti chu ka fak me a thalo ka ti chu ka soi sel me ka review en to de chu ni shiat ka ringa he chu tha ka ti ngoi ngoi soi fak nge na soi wa dan po ka thiam lo zo ka mang chan ti lai ka ron ti lang do na in shema yang ka video in lo en don nia ka man masak ber zante chun anu le zel te po karon soi zelanga a tha em mai ni chuanin alpha arbutin ka soi vele ngalanga alpha arbutin hi chu brightening ani te kan ti atiro kan shelar zo ka ezele kai chong kan mangna sa zo boka ezele le alpha arbutin hi chu anin thlau lo ang ren khop me ezele ki an chak rual kim ka ti to kha texture vun texture ta tante mai bolte dukatante mo anita brightening laman thoklo thung zo ka alpha arbutin hi brightening laman ni thung ta uneven texture uneven skin tone ang te mo vun rong inang lawang te khan an chata chu andang lamna nia chuanin kaman dan hi kan soi nga langa alpha arbutin le azelaic acid hi zan ni dana kaman chok thina ni kaman chan tir chuan mo zan ni dana te han kamang ta chuanin areidawa zan khat dana kamanga tiang chun zan lama hlir chau ka mang thung o arbutin pei chun lama chun man thei thawa ma se zan lama ka mang du zo ka chuwang chun zan lama ka manga azelaic po zana hlir ka manga ka in chhir lem lo khop mai chuanin alpha arbutin a ingredients te soi vele ngalila tin hemi alpha arbutin hi acne fighting serum antibokan mani hianin achan chu niacinamide te la acne fighting ingredients kha mo khatiang kha ombe wang khanin 5% nai om wang khanin acne fighting serum antido bi kherani chuanin an alpha arbutin ingredients ha hian som pali thom ma biang tho khan ta chu arbutin 5% oma niacinamide 5% om boka chuan aloe vera oma sodium hyaluronate om boka allantoin om bokani chuan tapo hianin ama miang tho khanin rosemary eucalyptus thyme kha oma ma se hi poyang ri man nei chuang lo ani ama khop mai ma se aloe vera hotan kha chuan aloe vera a om ve ve a in mang thei kherlo mai thei tuna hian ka mai ka phi zowa tonarin ka mai ka shuto boka first skin in atangin cause di baha mo cause di baha ka donga azelaic acid serum le niacinamide plus alpha arbutin serum ka donga hi kan mangdona azelaic acid ka mangma sadona chanchu hormonal breakout te kan he ve dewa kan ngong vela hian mo he tilai vela hian in munga chuan chu hemi an kolnan hian azelaic ka mangdon ni chuan zanin hi ka voi khat man na tur kaman masak ber na tur ani abur hi nia texture ti langang a film vek kemin aban ve deu ang ka mai ro thato boga actives man doni chon mai da ro hi ka do ke da ro ti lema mai ro nuan hoi hi ka du china actives man don chon a texture hi gel type dewania klemin aban de wang khamo chuan 10% azelaic acid ani Cose di baha arbutin le niacinamide changa siam niacinamide 5% ania
chungah siam chu kan hmang dawn ni hei spot vel mo pigmentation and kol dan hian kan hmang dawn ni ka voi khat man na tur ani a texture nge an abur hei ni nal ro kho mai impact thatlap ezele ang khan mo leak tur omlo leak thailo a gel deuh hlek le dawn ni hi ezele kang tho khan Cose di baha niacinamide le arbutin serum chuanin apani hian ka man kop timeng hei voi mang rol lo mai la ka man kop azanin thla ka man awang khanin a result hi aron lang rol lo thelo chu wang aron review voi khata ron review dun chu kania ezele ka hi ka soi thiam dan chun ezele ka hianin ka mai bol te le a bol nu sente ati re a chuan ka mai bol tur a veng boka chuan hetilai area hen ka breakout khat ta khop mai hemi ka mana tang chuanin a re nuwa hian mo chuanin alpha butin hianin acne baka acne apo an thok tho 95% oma chuanin brightening ate tin ka bol nu duka hianin atidal chake me minute live himo in mu theingem tunen ka shelo ma se nekin athalak te ka ron tilanga nga a cha ka ti khop maya hemi te pani khel hi chu kapang lawang ti ka law beti chu nga hianin lawmthu ka sei mola ni hewa ka video ka tlang hian ka lawm tu krengot zar ko ta son doran ne nge first skin ti lo inta ko nga pikimi dor opposite asun oriflame building ne na in chom an building somo andora te person lo waleng lut veula ti chuanin an pani hian seram hi sang khat zathum mania cause di baha brand hi kum khat aupa vel oran ni an la no pang khop mai ma se an product si an nga a products po an nga an chalom phian le nga la tin an to u chuak lem lo boka koreana actives ron mang masapol ron mang na sanghal pol kha an ni ve boka ma se an rin tlak don reawin ka shia ka mana tang hian mo an chazel ka base chuanin tunchuma jong khati jong ka products ka review theite ni se comment section lama kha in ngai dan te ron sei ve ula in ta ka ti to kha comments nge to en kha chuanin tin ka video te ilo chang kai pui chon khoi ta ke milo subscribe sakla a share le like te po kha khoi takin awar theng ba kha milo ti sakla anwai hianin affiliate links te ka ron da lenga tin first skin website a link te po ka ron da bokanga chuanin video le pe ka kain mule chawdon ne